Senior Department zirtir tu le zirtu zong te in zawai in kanlal pa Isu Krista mingin chibai kabuk le achu vo ina zirlai kan zir ho le theidona pathian mal somna kan don le chan ani a pathian ne na lom thu umro se voina hian kan zirlai thenlina a kan lut to dona ring tu le ko shan ti thenlina kan thleng to dona chuta chuan zirlai som pariat na baptisma chanthu kan zir don ani voina hian baptisma chanthu kan zirlai tur ani ang zirlai bu ina bible chiar tur aron tar chu ilo ngai thla ang chanchin tha mathaya ziak bung somni pariat chang som paruk atanga chang somni zovin mathaya bung somni pariat chang som paruk atangin nimasela zirtir somle pakhate chu galili rama isuan tlang arwat saka chuan an kala tin ama an mu chuan chibai an buka then khat ero chuan an ring hlela ti chuan isu chu an hne na alo kala an ni ho chu abia leilewana thunei na zong ka hne na pe kani to chuti chuan kal ula nam tinami zirti ra te siam ula pale fapale tharau thiang lim minga chuan baptis ula thu ka pek zong chau pom turin zirti ro u tin ngai te u kei kum khua in khovel top thleng po in hne na ko zelang atia hung khat dangami lo ngai thali ila tir ko te thil ti bung ni chang somthum pariat le thum kwa tir ko te bung ni chang somthum pariat le thum kwa tin petera chuan an hne na sim ula in sual ngai dam nan Isu Krista mingin baptisma chang theu ro u ti chuan tharau thiang lim pe khi in mu ang atiam kha nangni tan po in fa te tan po hlataka mi zong tan po lalpa kan pathianin a hne na a ko apiang te tan ani e atia lalpa na thu kan zawai tan mal mi som sak theu ro se I chong tryang u olalpa kan pathian voina zirlai zirle thei turin hun thale hun lom om min pe ka wangin lom thu kan thila che heng kan zirlai te hi ring tu nun kan zo na konga te ko shana irung kan bol na ate min ti nget tu le min ti chak tu ani theina turin mal min som sakla ngai thatu te zong tharau thiang himin nangman min polang che I khongai mal som na kan lalpa Isu mingin kan ron di la che amen kan soita kang khan senior department zirlai thenlina ring tu le ko ran ti kan zir tran to dona chuta chon zirlai som pariat na baptisma chanthu kan zir don ani baptisma chungchang hi soi atamin in nialna tamtak thei ani awangin ring tu ten kan thiat fia hi apoimo hle ani atong bullama tanga aron chuana a chuan baptizo ti atanga rong kalani a hi puan thak tu te puan rong thak tu te tongkam atanga aron man chho ani nge ani ko ran ser le sang poimo tak mai ani a baptisma chan chungchang a hi kan in zirtir na le kan pom dan le kan kalpui dan po a in anglo hle ani lal isuan sacrament pahni asiam te zinga apakhat zok ani a apakhat zok ka chelal pa zanri sacrament kan ti akha ani chuwang chuan voini kan zirlai hi apoimo ema wangin zirtu ten ngun takin lo ngai thlai ila atha ange thenkhatna baptisma omzia kan soita kan khan baptizo ti atanga lak ani a hei hian a entir le a soifia theina lang achu thor tuya nim chia sil the tiang te po in ale lin theya Christian ten kan man dana chuan pale fapale tharau thiang lim minga tuya sil ti hi kan man dan tlang lon ani a baptisma chan hian omze sang ani theya chu konga in han soi ila achang tu mu thei ko rana ursun taka lom lu na ani pani na Krista thina le thole na trompuina ani pathumna nun thara nung tura pathian hne na in pek na ani palina ti thiang hlimna le sual ngai dam na ani pangana khongai na thu thung chin chhia na le nem nge na ani ti in aronda a helaya hian baptisma omzi aron soya hian poimo de mai a oma tharau chandam na tura tan ai ma in kan la zir chho zelang kan zir lai po hian ara soi chho do na ko ran mi le sa pathian mi kan ni na a chin chia kan ni na
hi baptisma hian akok ma zok ani apani na a baptisma chan poimo na thuthung hlui le thuthung thara hiam pathianin ami te tan thil ser min siam sak ve ve a thuthung hlui a chuan pathianina thu athlun an ser tur atana aruat sakachu ser tan ani thuthung thar a ero chuan baptisma hi ani ve thunga chuta chuan pathianina in ser na tur le ama achin chia pathian mi te zinga kan tel ve ani kha chung kwa ko ran chung ko hang kan tel ve ani ti lan fi na tur atana ser le sang min ruat sak te zinga mi poimo tak chu baptisma kan ti hi ani achu chu thuthung thar ko ran te tan chuan a hlu in apoimo zualem em ani lal i so hun lai khan lal i so na thu apek le ser le sang aruat sak anga te khangai poimo lowan oma farisai te le dan shemi te po khan enga ma an ngai sak lowani chu chu ama lal i su nge in an ma ni ta na pathian rem ruat an chang du lowani ti in alo soya chu wang chan lal i su na thuthung atana ser le sang tura min ruat sak ko thanina tuna kan ti mek anga hi ko than mi ten kan ngai poimo tura ni ti hi voina hian kan riat apoimo hle in ka ria zirtu te pon chu chu kan ril rualo omse atha ange thuthung thar ko thana hian baptisma hi an ngai poimo em ko than triak tir allama khan chuta chun judami big an om lova greek mi big po an om to lova pathian ring tu te an ni to awangin lal isu khrista chon ang khat le pum khata an om theina ani awangin an ngai poimo em ani isu khrista ring tu te an ni to ta zoka baptisma hian alan tira chu pathian ko ran howa telve tura lum luna ani a chumi awang chuan baptisma chan hi apoimo em ani christian te kan in pum khatna entir tu pakhat ani ve awang po hian ngai poimo hi athale ome apathum na a tu tenge baptistu in nialna atam hle moi hela hian then khat chuan believer baptism an kalpuya ring tu chele thriat na an nei nuwa puitlin nuwa ring tu an ni to nuwa baptisma hi an kalpuya then khat in infant baptism kan kalpui bokano sen baptisma in nial thei tak ani amaero chu heilal isuan ti tura thu min pek ani anga eng ang po kan lo practice hi in soi nom saka in soi chiat sakhi thil trul ber ani lo ti hi kan riat apoimo le in ka ria ti chuan baptisma chu rin na puang thei china baptisma an chang turani ti pol an oma no pang te po kan baptist turani ti pol hi an om a eng zok apo chu kan local pui ni se chunglam riat puina ani chuan alom oma in ngai sakila athale in ka ria ino pang baptisma chungchang hi ring tu tele anfa te baptistura ngai ani a chu khovela christian tamjok te na an practice dan le an pom dan po ni in alang ani chulai chon bible a hian han en hian pathian khongai na thu thlung a hian no pang an telve ani ti a hi tilang chiang deuh tu omin ka ria thuthung lui zirtirna han en taila thuthung lui huna chon no pangte ni riat ni asir antan saka chu kha pathian namthlan israel fa chung kwa a khan an telve ani ti fi tu atan pathian ina khongai na a thu athlun ani a tin thuthung tharlama po han en le ila lal isuange in no pangte in alom angalom lo apiang chu achung an lu top lowang ti asoya chu van ram kai le kai lo chung chang lal isuan aron zirtir na kha ani pathian ina thu thlung min thun saka hi puitling te tan chau po nilovin no pangte berpo hi kan lenga he thu thlung a hian ate ber tanga alien ber thlengin kan leng vek ani ti kha kan ril ruwa lo om sela atha in arin om ti chuan thu thlung chin chian atan ser tan ani a tuna thu thlung thar a ero chuan baptisma kan mangta a chuta chuan no pangte po chu khongai na tuthlunga chuan an langa an telve ani ti kha a entirna launita sela atha ange ko ran chan chin ma salama po khan infant baptism kan ti no pang no sen baptisma a hi
alar masale an man thin achu ani zokem oti hi ngai tuana alo oma ko ran chanchin history lampang thlir po hian infant baptism a hi alar zok le mu tur tam zok achu ani ti chuan hun rong kal zela khan ring tu te baptisma ti a hi aron lar chhota le maya no pang baptisma kan soi a hi tun ma ko ran triak tir vela po khan an lo man to thin ring tu chung kwa a mi no sen te baptisma chantir na hi kan ti tur le kan mo phurna lian tak po ni ve in arin omani ko ran chanchin ma salam pangte han thlir po hian chu wang chon no sen te chu baptisma chantir ve tho turan nia pathian thutlunga antel ve awangin ti zona palina thornge nim in hnial na hi po hi ania voin ni thleng maya theology pathian thua chuan ongoing debate oma chu baptisma chungchang te ania chandam na bo thei eternal security kan ti chungchang te hi ni a chungba ka po chon thil tam takalo oma voin ni thlenga in hnial na top thei lo omrenga chu alani helaya po hian thren kha chon anim khering kan baptisa thren kha chon kan thora kan thea chu tiang ang chuan kan ti ani ai enga po cholo ni se nim emo thor emo po lo ni sela apoi mo lai bera chu pale fapale kharau thiang lim minga kan in chantir na baptisma kan in chantir na hi apoi mo lai bera chu ani ati dan le akal phung lama kha chuan boilo vila pathian minga kan in chantir na lai kha apoi mo lai chu ani ti chuan apanga na a tu mingin nge baptisma chantu kan soita kan khan thren kha chuan Krista mingin an baptisa thren kha chuan pale fa pale tharau thiang lim pathian a minung pathum mingin kan baptisa a enga po chalo ni se pale fa pale tharau thiang lim minga kan baptis na chan achu Bible kan hu tak ang khan mathai bung som ni paria chang som pakua isua zirtir na khana langa zirtira ti in siamanga ti chuan pale fa pale tharau thiang lim mingin in baptis sang ti khalal isuan asoya chumi awang chuan voin nia hian ko ran ho te hian pale fa pale tharau thiang lim mingin baptisma hi kan la in chantir ani kan soita kangin kan zirla hi apoimo khop maya in hnial na tam tak thei ani awangin kan ko ranina kan practice dan le kan ti dan hi engpo lo ni sela mi ti dan wa soi sela wa soi nom sakher hi atru lowa kan ti dan kan pom kan in nga na hian mai hi kan ti tur ani a midang wa in deu so nan le midang te wa in da hniam na atana in hnial na at kha katana man lo atan athle ani ti kha voi ni hian zirtu ten lo hria ila pathian thuthunga hian tu te po kan tel veka kan ti dan lam ai chuan kan chan chan akha apoimo ani chowang chuan heng serle sang ko ranin kan nei ti hi kan ngai poimo deu turani ti voina hian zir tu ten isi thar le ang u ti chuan thuvon kan neya mathai bung som ni pre chang som pakua chu ti chuan kalula nam tinami zirtira te siam ula pale fa pale tharau thiang hlim minga chuan baptis ula ti ani lalpan kan zirlai te kan zawai tamal min som sak theu ro se amen.